Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo ya Mashariki. Turi ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere 2025. Tuje mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sa makuru ya mbere dukoze ahubwo n'andi makuru dukoze ya kabiri, ndetse dushobora no kuza gukora n'andi bitewe n'uko uyu munsi inkuru zarumbutse bitewe n'ibikorwa biri kubera ku mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Umupaka ubu ngubu kontrolorwa cyangwa igenzurwa na M23 Igoma. Senama, umeze neza? Turaho mushakamba, turakomeye. Wanze nubwira rinara hose ndabona aho umucancura seba. Ariko ndabareba rwose bageze naho basapa n'imbwa. Umuzungu yumiwe. Babashizeho bya mbwa zirabasapa rwose, ndabona ibirimo byose. Nibo n'ubundi zimbwa ni izabo, bagombaga kubahuza n'imbwa zabo. ariko hariho babajije, umunyamakuru yamubajije avuga ijambo rimwe arangije wita umutwerahunga. Ishakamba kuba umucancuro nabyo ntibyoroshye. Ni amafaranga bagiye bayatwaye. Barayatwaye ibyo. Harenganya uwabazanye ngo bamurwanirire, bakaba batsinzwe bamuriye n'amafaranga. Ariko nabo yabasigayemo amezi abiri. Ngo barimo amezi abiri? Harimo amezi abiri agomba kubishyura n'ibihumbi bingahe by'idolari. Akunda kujya iwabo se, natajyayo bazamuzirika. Najya atarayabaha bazamuzirika. Yego. Ko nabonye uriya mugabo ari kaguru. Ushobora no kuyabima. Reka turebe, ibisigaye ni ibyabo. Ikiza igihugu cyabohowe. Birebere ko byifashe abacancuro ba cya cyubahiro tumenyeye kuba uruhu rwera cyangwa cya gikabyo cyageze ku ntare za Sarambwe gicika amazi. Bacitse amazi ariko bawambiramo n'inkweto gushakamba kuko cyangwa bakagendesha akabuno. Bakabashyira ku mukururambwa nk'aba bandi. Bakabashyira ku mukururambwa. Abaseko bemeye kumanika amaboko hakiri kare. Bambaye inkweto barirata ntacyo babaye. Nyine nabo bemeye guca bugufi. Abandi bagiye ku mukururambwa bakuyemo n'inkweto. Rero bari kubyo bakuramo. Ariko bazi ubwenge. Bazi ubwenge cyo. Ndetse niba hari amafaranga bakaba bigendeye. Batwaye amafaranga ya Cirombo. Nubwo nawe nabonye ngo ambasade zabo yarazisenye. Cisha saba batwikiye ambasade ariko buriya. Ariko wabonye ari burya ngo ni ya Kenya bayitwitse. Niya Kenya bayitwitse, ariko nabonye niba ari visi perezida wa Kenya. Visi perezida wa Kenya izi ikintu yabivuzeho ntabwo ntibifite. Sinangombwa ko tubijyaho kuko igisigaye bazatwike na perezidanse. Telefone ziri kuba byinshi muri telefone umuntu agasiba. Ahubwo ndagira ngo urebe ubutumwa nkoherereje. Nabibonye bifite n'imbere yanjye. Ubusome. Yego. Twumve ikirimo ubundi twinjire ku makuru twateguye. Ibyo ndabikuza n'ibyo Wiringoma yamubajije. Kuko wabonye umuzungu Wiringoma yari yapfukamishije. Uriya rwose hari umuntu wavugaga ati yo mukubita ingume ebyiri. Reka tunere ko umuntu wavugaga ati Wiringoma ntipigiye ingume. Uwo rwose ati ndaguha kenzero. Aya ni ijana, yemeye ijana.
ijana Wiringoma mpigia nani kama kombinazo ya ngumi kama ni ibintu nk'ibyo ngibyo ngumi zizisha tumuhereho rwose ubundi twinjire mu makuru. Wiringoma ikimbia chako kimili mzee kimwache vile ati mu bitiri ngumbe mutara mzee wili numure kuryo ikimbia chako kimili mzee kutumia sana roho ati mzee wili mu bitiri ingumbe ebyiri ubundi ndakohereza amayeri ijana ikimbia chako kimili mzee kunatomata iyo ni komande yanjye mukoreye komande y'ingumbe ebyiri bashanje mwana kula 15,000 ya kule mzee ati abashenzi barimo bararya ibihumbi 15 by'idolari by'ubusa pale maroko mareko ati aho naho none ufite ukuri ukuje kwa kimili mkuu kutumia sana roho numie mukubita ingumbe ndakohereza amayera ijana kimili zalele tu mu bitire ingumi ziherekeranyije ebyiri ati abameriseneri bavuye mu basirikare bacu neza amafaranga mukayihera abameriseneri izinga ati barimo bararya ibihumbi 15 by'idolari by'ubusa ati ibihumbi 15 by'idolari by'ubusa kuzuza imisarane bakasura bagafata indaya zigoma basi kenzi ile ya kuona hizi ulidia wakuteketea ndani mzungu anaishiwa anaikana wapata ati dore ukuntu Wiringoma yamuhagaritse amaraso umuzungu rwose byamurangiranye ati yabaye nk'igishorobwa ariko Wiringoma ati Wiringoma uzaturangiza data ati none Wiringoma ntabwo tuzavuga ariko hano wiri ufite ukuri ati mutware Wiringoma rwose ati mumubitira ingumi mumubitira ingumi nimbona uko mwoherereza amafaranga ndakoherereza rwose burya umutware wiri nawe ati ibyo abazungu barya birabarya nabo ati Wiringoma ni umuntu w'idepesi ati ngo abantu w'idepesi bazima Wiringoma yamwindi w'idepesi Wiringoma ni umuntu muzima ureba ko ibihumbi 15 nawe bimurya umuntu umwe muzima ukarya ibihumbi 15 ku kwezi wamwumvise umuzungu rero hariya bari bamuhagaritse amaraso cyakoze iki gihungu kivuze neza cyane ariko nuko amugize uwa DPS kandi atari ni ukubera yahoze muri DPS yahoze anarinda se wa Tshisekedi ubwo ni DPS ya original atari ya pirate naho yarabyivugisha ni gasopo ikomeye cyane yatanzwe ngira ngo iyi gasopo ni nayo abantu bakwiye kuzirikana ikindi uriya bari bapfukamishije ntabwo ari umucancuro ubonetse agomba kuba ariwe mukuru ni umukuru w'abariya bacancuro Wiringoma ntiyari kumwambutsa umupaka atabanje kumukoroga hano hari ubundi butumwa hari ubundi butumwa bwanditswe n'umuntu w'Kinshasa nareba ubwo naguhaye wenda anyamurwa leta kw'ijya ibabesha leta ntariya ndahagera yanyamurwaga leta yanditse ubutumwa arangije munsi ashyiraho
abasirikare ba M23 batondesheje umurongo bari abazungu kugira ngo bari bagiye kubambutsa ubwo ngo bari hamwe n'ibimodoka by'ibiremoroke ubundi bari ku murongo muremure. Reka ubu butumwa mbuguheho nawe urebe. Ubumpe rwose. Reka mbugu ariko ndanabusoma buri mu rurimi rw'Iringara. Ariko ndaje mbisobanure icyo bivuze. Bwakugezeho. Bwangezeho. Hano rero batondesheje imirongo mbere yo kubambutsa yo kubinjiza. Bagiye kubambutsa buriya. Trundi niyo yanjye. Noneho uyu muntu yanditse ngo Tokolobana Munoko Boloka. Turavuga mu rurimi mwumva. Bobi mana distraction Baruba. Muve mu birangaza by'Abaruba. Baruba ni iby'amoko bw'Abakisekedi. Masoro ya Goma eza deja close. Amagambo ya Goma arebana na Goma yarangiye. Nafunzwe. Awa bazo confirmer M23 na Nanga bazui Goma total. M23 na Nanga bazo vize Sikoyo, Bukavu na Kindu. Baruba batikarika Koreve Bongote bazana na Goma bazobunda. Ibisobanuye ngo yego turavuga mu rurimi mwumva. Ni muve mu birangaza by'Abaruba. Amagambo ya Goma yararangiye, yashyizweho akadomo, yarafunzwe. Hano baremeza ko M23 ya Nanga bafashe Goma yose. M23 ya Nanga ahandi bagambiriye kugera hari mu ntego zabo mu Bukavu, ni Kindu, ni Bukavu na Kindu. Abaruba bo basigaye bareba Goma. Bareba Goma bakabeshya ko barwana. Nani ya Edisa Kidino bango bavumelaka pona bandima ekoki kolia était 2 à 3 semaines. Bolobi bisi bikombo akome aboyi kokende kutana na frere na eka. Uganda babishyira mu mazimana yanjye. Urumva ko bavuga ko ikintu bavugamo hano baravuga ko ngo ibyigoma byarangiye. Ari amafoto ubonye bashyizeho yerekana ko Goma bayifashe yose. Noneho akavuga ati M23 ahandi isigaje mu ntego yayo ni ukugera Bukavu na Kindu na Bukavu. Naho Abaruba baracyarangariye Goma, barabeshya ko barwana. Yibyo nibyo ngibyo. Reka tujye kuri bwa butumwa. Ibi bya nasinabyi si bwa butumwa wampaye sibwo tujyaho buriya. Ariko hari ibyo utari wagize hepfo ngo nasi na yebisaki. Ibi byose nabivugiye hamwe. Nta kibazo. Dukomeze kuri buriya butumwa. Ubu ni ubutumwa bw'uwitwa Noel Kambanda. Yashyize kuri X. Yego. Yavuga ati we want to see these images on European TV when they talk about the Congo crisis. Instead, they will show you a crying child or a struggling mother. Never their mercenaries
fleeing shame. Their superiority complex won't allow them to broadcast their own defeats. Ati ntabwo tuzigera tubona ariya mafoto y'abamerceneri bahunga kuri televiziyo z'abafaransa, kuri televiziyo z'abanyaburayi, niba mu gihe bazaba bavuga ku kibazo cya Kongo. Ahubwo hariya ku mateleviziyo yabo tuzahabona abana barira cyangwa ababyeyi barimo barwanira ibijyanye n'ubuzima, barwana n'ubuzima, ariko ntabwo tuzigera tubona abamerceneri bahunga mu isoni, abamerceneri bahunga n'isoni. Ati hari ikintu sinzi twakwita ni nko kwiyemera, ariko ni ikintu cyo muri psychology bita superiority complex. Ni ukwiyumva kwabo, kwiyumva ko baruta abandi, bari hejuru y'abandi. Ntabwo bizatuma bigera berekana ariya mashusho y'abacacu. Yababwiye nawe kandi byabuze ngira ngo nibyo. Yashyizeho rero amafoto yabo batonze umurongo, kugira ngo imbere yabo haragaragara umusirikare w'u Rwanda n'umupolisi. Polisi ndabona afashe za mbwa zisaka, ahagaze imbere yabo, bashyize ibikapu hasi, ndabona bipfumbase. Agakomeza ati by the way, each was paid $80,000 on a monthly basis. Ibyo byose buri wese muri yahembwaga $8,000 by'idolari ku kwezi, idolari ry'Amerika. And there are hundreds of them, kandi bari ku mubare amagana. They were defeated at the end of the month. Batsinzwe mu mpera z'uku kwezi. Who will pocket their salaries in Kinshasa? Ninde uzabika amafaranga yabo, uzakira amafaranga yabo akayabika muri Kinshasa? Remember some M23 soldiers who defected from the FARDC in 2012 are still on the payroll. Ati mwibuke abasirikare ba M23 biyomoye kuri leta, bahoze muri FARDC bakiyomora kuri FARDC muri 2012. Baracyari ku mpapuro za Kongo z'imishahara, baracyari ku rutonde rw'abahembwa. Aha ngira ngo ingabo yabwiye leta ya Kinshasa, igaragarije amakosa yayo, agaragariza n'abana na televiziyo z'Uburayi amakosa yazo, ko zijya zigaragaza abanyafurika gusa mu byo zigaragaza, ariko zitigera zigaragaza abantu nk'aba ngaba, amashusho nk'aya ngaya y'abacancuro bahunze bafite isoni nyinshi. Twakomeza? Yego. Ariko tutarakomeza twinjire ko dufite ingingo nke, ingingo ziri gusa ho gatoya. Yego. Twavuga kuri iki kintu, bisobanura iki kuba aba banyamahanga b'ibihugu bikomeye ku isi baba badashaka kugaragaza ko abantu babo cyangwa se abafite uruhu rwera nkabo nabo bashobora gukubitika cyangwa se bakaba bagira aho batsindwa nk'uko byavuye muri Kongo n'ahandi biba, ariko niba bivuga iwabo? Mushakamba rero ku mwanya cyo mbona bivuze, hari ikintu ndeba ariko nkakibonera nko muri video inyuma y'aba bantu. Bisobanuye ko ziriya leta z'amahanga, leta z'Uburayi, zishobora kuba zifitanye imikoranire n'aba bacancuro. Yego. Cyambere amategeko mpuzamahanga bakavuga bati
mu mategeko mpuzamahanga ubucanshuro ntibwemewe, mu mategeko bikaba byanditse, ariko byagera ku mitima y'abanyaburayi yego bakarishyigikira, kuko ibi bikorerwa iwabo, aba ngaba bari butahe iwabo, kandi ntabwo yanjye ntashidikanya ko tutazigera tubona bacirwa imanza iwabo bagezeyo. ibyo byo rwose ntibyabaho. yego, kandi bafite n'ubuyobozi burya buhari buzwi bukorerayo. yego, kubona ziriya leta zabo zitabyamagana ubwo buyobozi ni ikintu gisobanuye ko bafitanye ubumwe na leta zabo, bafite ukuntu bakorana, bafite n'ukuntu bashobora kuba basorera ibihugu byabo. ibi rero bikagaragaza ko kubishyira mu mategeko ni ukugira ngo bakange ibihugu nk'ibi ngibi bya Afurika hatazajya habamo abacanshuro, kuko baba babafitiye ubwoba cyane ko iriya ntambara ya Kongo hari kutwigishije. nta muzungu w'umucanshuro uba muri M23. byo M23 bose ni abakongomani. ese babandi babeshyaga bagafata amafoto ngo aba ni abacanshuro bari kurwanira M23, ubu baraje bavuge ngo M23 noneho yirukanye abacanshuro bayo. ni leta ya Kinshasa ibikora, ni leta ya Kinshasa ibikora. leta ya Kinshasa ibikora, ariko ikigaragara kuri kwabyo ni uko izi leta zabo baba bakorana rwose, baba bakorana, niyo mpamvu baba badashaka kubashyira hanze. kandi ikigaragara bashyira hariya amategeko kugira ngo muri Afurika tutazigera tuba abacanshuro natwe, kuko nta wabihitamo biriya, ureba ukuntu n'aba ngaba basebye. ariko ikindi kigaragara, ntabwo kwitwa umuzungu siko kumenya kurwana kurusha abirabura, kuko aba bacanshuro birukanywe n'abirabura. birumvikana. twakomeza tukajya ku nkuru zacu, ubundi inkuru zacu n'ubundi zifitanye isano na biriya tumaze kuvuga, nuko Liyetona Koloneli Nyiringoma akaba umuvugizi wa M23 bya gisirikare yahaye gasopo abacanshuro. yego. ikindi ni uko tuza kuvuga ko M23 yabohoye ahantu hitwa Ikinyezire n'ibindi bice muri Kareze. yego. Ikinyezire genda hazi Mushakamba, komeza birangira za Minova. yego. ni ahantu n'ubundi akora ku mazi ikiyaga cya Kivu. Twakomeza rero turebe. yego. turebe ariko mu gihe tutarahagera ndabona Kivu y'Amajyepfo nayo ubu ngubu ntabwo bashobora kongera kwinjira mu Kivu. Kivu y'Amajyepfo nayo yahagaritse ingendo mu kiyaga cya Kivu. ariko n'ubundi ntabwo, niyo bari kuzireka zigakomeza, zari kuzajya zikomeza mu gace kabegereye, ntabwo zari kuzarengaho. yego. kuko mu gace ka Goma ntibahahinduka, harafunzwe. si ubundi bajya bazikorera hehe? rero turebe izo baba basigaranye zaba ari iza hehe? Nyiringoma bahaye gasopo, iyo gasopo iravuga iki? Nyiringoma yego yabwiye abacanshura amagambo akurikira. yego. yabwiye ngo dufite igihugu gikize ariko gifite abayobozi b'ibicucu. yego. yabibwiye uhagarariye abacanshuro, agaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ngira ngo ni nawe uriya yarafutamishije, ari igihugu kikiza ariko kikaba kibabaje kuba umusirikare, bikaba bibabaje kuba umusirikare w'igihugu ahembwa amadolari atageze ku 100. 60.
yego ariko umucancuro wazanywe na Kisekedi agahembwa amadolari 8,000 ku kwezi kandi ntagire n'akamaro gafatika. yabigarutseho kuri uyu wa gatatu tariki ya 29 z'ukwa mbere 2025 Yego. ubwo abacancuro barenga 280 biganjemo abakomoka muri Romania boherejwe iwabo banyuze mu Rwanda nyuma yo kwambukira mu karere ka Rubavu bava i Goma aho batsindiwe urugamba. Mbere yuko Uwingoma ndetse na M23 avugira babashyikiriza u Rwanda, Uwingoma yagaragaye aganira n'umwe mu babayoboraga mu mvugo wabonaga ko yarakaye. Yabwiye M23 irwanira ahazaza h'abana b'abanyekongo, aho yagize ati turwanira ahazaza h'abana bacu, dufite igihugu gikiza ariko gifite abayobozi b'ibicucu, buri kwezi muhembwa 8,000 by'amadolari y'Amerika, ariko umusirikare wa Kongo abona munsi y'amadolari 100. Nimukadukinishe, turashaka ko Kongo iba igihugu gifite agaciro, nimukazana imikino yanyu hano, ntimuzigere mwongera kuzana imikino yanyu hano muri Kongo, wumvise? Nimuzongere kugarura iyo mikino yanyu hano, turwanira ahazaza hacu. Ngubwo ubutumwa yabahaye. Yego. Ngira ngo ni ubutumwa busobanutse burasobanutse gushakamba, ariko abaryohewe n'ako muri Kongo kukareka biragoranye. Yego. Nari ndimo nsoma ubutumwa, ni ubutumwa burebana na SADC, buvuga ngo sommet extraordinaire de la SADC à Harare sur la situation dans l'Est du pays. Dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ni ukuvuga ni inama y'abakuru b'ibihugu bya SADC muri Harare ni muri Zimbabwe. Kandi koko ngo bateranye. Yego, none oya n'ejo bateranye cyangwa bariteranye? Bateranye ejo, ariko n'ejo bagera ku update uyu munsi. Bateranye ejo hashize, ariko ngira ngo n'ejo bazaterana. Reka twumve muri ubu butumwa turabibonamo. Ngo un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC se tiendra le 30 janvier 2025 à Harare, au Zimbabwe, pour discuter de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ngo hari inama y'abakuru b'ibihugu n'abakuru ba za guverinoma izaba tariki 30 n'ejo z'ukwa mbere 2025 muri Harare muri Zimbabwe, kugira ngo baganire ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Présidé par le président Mnangagwa, ce sommet fait suite à la réunion de la Troïka, de la SADC, de la République démocratique du Congo et des pays contributeurs de troupes à la DRC présidée par la présidente tanzanienne Samia Suluhu le 28 janvier 2025. Kuvuga mbere y'inama z'abejo turi hamwe. Yego. Mbere y'inama z'abejo hari indi yari yayibanjirije yabaye ejo hasi. Yayobowe na perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Iba tariki 28 z'ukwa mbere 2025 n'ejo hashize. Ariko iyo ukaba yarahuje ibihugu bitanga ingabo zijya muri DRC. Ni ukuvuga ni bya bihugu bitatu. Bya binyenzara. Ni Tanzania, ni Malawi, ahubwo ari ibihugu bifite ingengabitekerezo mbi. Noneho ni
ubwo ni biriya bitatu, ni Tanzania, ni Afurika y'Epfo na Malawi. Noneho urabona ko iyi nama yabaye ejo, izakurikirwa ejo hashize, izakurikirwa n'indi izaba ejo hazaza, noneho izahuza abasadeke bose, izabera i Harare muri Zimbabwe. Yego. Noneho ubutumwa bugakomeza ngo avant cela des réunions du comité permanent des hauts fonctionnaires et du conseil des ministres de la SADC auront lieu. Ni ukuvuga mbere y'iyi nama, mbere y'inama izaba ejo, hazabanza akanama gahoraho ngo ka haut fonctionnaire et conseil du ministère de la SADC. Ubwo ni ukuvuga za minisiteri, abakozi bakuru ba za minisiteri z'ububanyi n'amahanga, ushobora gusanga ari abaminisitiri cyangwa se abaderege babo, abaminisitiri bazabanza bakora inama mbere y'iriya nama. Cette réunion intervient dans un contexte de crise après l'occupation de la ville de Goma par le M23. Iyi nama igiye kuba mu gihe Goma wafashwe na AFC 23. Barangije turakomeza, ngira ngo ni inama yo guseba. sinzi icyo bakora, ariko hari ibintu byanurwanurwaga ko Afurika y'Epfo ishobora kongera abandi basirikare. Ntabwo yabishobora, yarapfushije. None se yaba yarahamagaraga i Kigali kugira gute? Ahubwo bagiye gushaka uburyo ki bahagarika buriya butumwa bwa SAMIDRC. Babuhagarika ariko mu buryo bw'ibanga cyangwa mu buryo bw'ikinyabupfura, bukaba bwiga ikizinda, bukaba bwiga igisebe, uburyo bw'ikinyabupfura, kubera ko deja izo ngabo za SADC ziri mu maboko ya M23. Icyo bashaka ni ukuvuga ngo bagiye kwiga uburyo bwo kuzikurayo, yego, binyuze mu buryo bw'ikinyabupfura, batagiye ku karubanda nk'aba bazungu, uburyo bwa diplomasi. Wasanga baravuze, amafoza yaravuze ntibikunde, kavuga ati reka duhure turebe ko twakinginga turi benshi, kuko deja SADC ahiri irazengurutswe, iri mu kigo ntishobora kuvamo, nta ndege iguruka, bashaka bayikupira connection, bashaka bayicisha inzara. Yego. Kandi nkeka nta bushobozi Kongo biriya bihugu bifite bwo gutegura operasiyo yaza kubabohoza. Nta operasiyo babona, kuko n'ubundi abo bohereje muri iyi misiyo nibo bakomando babo. Ntayo rwose. Kubera rero muri SADC harimo ibihugu bimwe na bimwe bibanye neza n'u Rwanda, yego, kandi bazi ko u Rwanda ruvuga rikijyana kuri M23. Yego. Icyo bashaka rero ni ukunyura kuri ibyo bihugu bindi, babanje no kubigisha inama abaperezida b'ibyo bihugu, cyane ko tutazi ibyo babaga bavuganye mu nama. Uribuka ko bavuze SADC haza ibihugu bitatu, muri bagiye kuhagera babwira bati ibyo twababwiye bizababaho dore ngibi, abandi bati mutubabarire twanze kubumva, ariko mudufashirize bariya bavandimwe, abana bacu bave amahoro. Ariko rero buriya umuntu w'umugabo nka Ramaphosa ntabwo yabaze nabi, uriya mugabo yagiyeyo, asa n'uwagiyeyo kuko atageze muri 23, ariko ni nkaho yagiyeyo
yagiye azenguruka ibihugu bizengurutse abijyamo ajya kwirinda utumye kuri bamwe ba mbere bari barafashwe abona icyo ngicyo aragisimbutse atinda gufata umwanzuro aguma kuri bya bindi ngo reka mbe ndetse hariya haraka ryose none byaranze. utumye nibuka wa musirikare wa Ramaphosa yego wavugaga ngo Makenga areka kunyicira abasirikare ubu none abahamutse ni benshi ntibagira ingano. ariko rero mushakamba aha ngaha harimo isomo rikomeye kandi cyane. ni ukuvuga isomo ririmo bakabaye babona abavandimwe barwana bakabasiga bararamyeho kugira ngo bagire uruhande bahagararamo barwana kuko samidiyarasi sizo ngabo z'amahanga zonyine zigiye hariya zarangirijwe na East African Region Force. Byanateye komfuri hagati ya EAC na SADC. Byateye umwuka utari mwiza. Zarangirijwe na East African Region Force. kandi nta ngabo zo muri East African Region Force twigeze tubona zigira ibibazo nka biriya wenda uretse abarundi. Hari ikintu kimwe ndi gutekereza. Yego EAC yahavuye abanyekongo bari kuyituka. Yego babaye DPS. Yego mu by'ukuri nubwo yatukwaga n'abanyekongo ntabwo yatutswe n'amahanga. Yego ariko SADC igiye kuhava n'ikimwaro cyinshi cyane ku buryo mbona muri iyi nama bashobora gufatiramo umwanzuro wo kutazongera kwivanga mu makimbirane y'abanyagihugu. bashaka bawufate rwose. reka tubitege tunikomere. iyo bagiye bafata aka kageni ingabo zabo zikaba zigose ahubwo abapfuye ari bake ari benshi. uyu munsi bafite n'uburyo bacyura imirambo y'ababo. ubu ni ukuvuga uvanyeho ko harimo n'amateka. ubu ni ukuvuga ingabo zabo zirimo zose bashaka M23 ishatse zose yazigira amateka. ishatse zose yazigira amatekwa rwose. nakubuze amatekwa nazo ni matekwa none se bariya bacanshuro ntibari matekwa. uyu munsi ingabo za SADC zose zafashwe rwa mikono mu mujyi wa Goma. ntabwo bavuye ku bushake bwabo kuko ntibarwana nta n'ubwo baje gufasha babona uburyo bahura nawe. uyu munsi mu mbohe mu 23 ifite harimo SADC, harimo abacanshuro yatanze, harimo FARDC n'abandi benshi n'abarundi. bo kubera iki batanyuze mu Rwanda n'abari abacanshuro ko nabo ntaho bataniye n'abacanshuro. aba SADC nyine babanje kubyigaho ngo barebe ko hari ikindi cyakorwa. twakomeza tukajya ku yindi ngingo. ubu se hano mbere yuko dukomeza. yego aba SADC si bo twakwita ba makunguru. kujya babaye ba makunguru umunsi bakubitwa ntibagire aho bagarura bakagenda basubira inyuma. izi makunguru rero reka tuziveho twigire ku yindi ngingo. nta n'impamvu yo guta umwanya kuri makunguru. twakomeza reka turebe hariya M23 yabohoye Kinyezire. ni ukuvuga Mushakamba ubwo bacuraga bariya abacanshuro no kurwana ntibyahagaze. yego abacyabohora uduce babohoye Kinyezire buriya ni umukika wa kiriya kiyaga. yego warenze Minova hirya cyane hirya y'ibyo. urumva rero kubohora Kinyezire dusangira ngo na Karehe habohowe. yego Karehe neza habohowe. urumva ko M23 ikomeje gufata uduce muri Kivu y'Amajyepfo.
intambara kuba yerekeza ahagana nahoze ndeba hari inkuru nabonye bavuga bati wenda binjira mu birambuye byabo bavuga ko M23 barayibarira ku birometero 100 bigera i Bukavu. Yego. Ariko buryo bayibarira ku 100 genda nibarira ko yageze. Ariko mu hantu habohowe ikinyezire gusa hari abandi ndimo nshaka izina ryaho nuko kurifata mu mutwe byananiye. Harahari ni hafi ya teritware y'iki. Aho barenze hirya inyuma. Yego. Byo kwerekeza za Kabuye. Nakubazaga bahita mu Kwinja. Mu Kwinja ni hamwe na Kinyezi. Yego. Mu Kwinja ni hamwe na Kinyezi. Nakubazaga. Yego. Kuba M23 ikomeje kwigarurira uduce muri Kivu y'Amajyepfo. Abavuga mu kuvuga bakaba bavuga ko iri kilometero runaka ngo igere mu mujyi wa Bukavu. Ushingiye no kuri audio y'umuyobozi wo muri Congo twigeze kumva kare mu gitondo twanavuze. Ibi ngibi biravuga iki? Igerageza urugamba n'aho umujyi wa Bukavu uherereye. Bwana Sentama. Yego. Simvuga ngo ibintu ni bibiri cyangwa ngo ni kimwe. Yego. Ikiriho ni iki? Nk'uko Goma yafashwe. Yego. Perezida Tshisekedi natapfukama hasi ngo asabe imbabazi. Yego. Si Goma gusa ahubwo Bukavu irakurikira. Yego. Ubundi bahite babohorera rimwe bafatanye na Twirwaneho. Yego. Za makunguru zose wabonaga ziri kuvuga ngo ziramara Twirwaneho. Yego. Ziriya zose nazo zirukanke ndetse ntihazagire n'umwanzi wongera guturuka i Burundi. Yego. Biye birarangiye. Yego. Zirayi Burundi bifunze. Yego. Iyo nzira iva Burundi nimara kubifunze ntumbaze uburyo Burundi buzabaho. Hari naho nahoze numva bavunuganuga ngo hari n'imipaka ihuza Burundi na Tanzania nayo iri gufungwa. Yego. Ubwo rero ya Edeni nayo irabiyo gusengerwa nk'uko nahoze numva bavuga ngo umwami wa Edeni avuga ngo basengere wa Mudede. Yego. Reveriyani niba ari Reveriye ndi kuriyo. Yego. Ngo waheze muri koma ariko bamwe bakavuga ko ashobora kuba yarapfuye bakamugumisha muri morgue bakabeshya ko ari muri koma. Yego. Hanyuma twitega iki muri Kivu y'Amajyepfo? Nta kindi n'icyo wavuze wowe bakigera hariya waravuze ngo Bukavu ntayo mbona bayikuyemo. Turitega Bukavu Tombe. Bukavu Tombe. Urabona imirwano izaba imeze ite? Imirwano ukurikije ahandi imirwano yagiye inyura. Ukurikije murabona ingabo za FARDC zifite, ukurikije abacancuro babafashaga bagiye, ukurikije abasirikare batakarije muri Goma baba bahatakarije n'abahasigaye bafashwe. Hari kare twigeze gutera urwenya. Yego. Turavuga tuti dore babandi abasirikare barenga 5,000 ngo bashyize ku mukururanga. Umukururanga uriya murongo bari barimo ukojeje uteye isoni. Yego. Hari n'umukongomani ugeze kubyandikaho iyo nkuru nayibonye. Aravuga ati ubu perezida wacu ntareba FARDC bacu ko barimo kubagenda. Ubu ntabareba koko barimo baragendesha akabuna atabareba. Mubwiye apfa kuba we imisiyo iri kugenda neza.
none ukurikije biriya, ukurikije ibikoresho FARDC yatakarije hariya, ukurikije ingabo itakarije hariya, zari zafashwe, zaba iz'abameriseneri, abacanshuro basubiye iwabo, urimo uravuga uti na SADC ishobora gucyura iwabo. hari n'ikindi mbona jewe, yego, kuba ejo harabaye inama ya biriya bihugu bitatu bifite ingabo muri SAMIDRC, none bakagenda bagiye guteranya SADC ejo, jewe yanyereka ko muri biriya bihugu bitatu nta myanzuro mizima yavuyemo, babuze icyo bafata n'umwanzuro. niyo mpamvu nahoze mbikubwira ngo nakubazaga rero ni twitege iki ku rugamba ruri imbere. urugamba ruri imbere ho nta kindi kidasanzwe tubibonamo, yego, kubera ko nta mbaraga FARDC ifite, yego, n'abayirwaniriraga ngaba baragiye, yego, ndahamya ntashidikanya ko batazagera iwabo ngo bongere bahindukire, yego, ngo yagukanze n'igira intoro, yego, ntibashobora kuba bagaruka kuri bo. barashima Imana kuko ntabwo uko basubiyeyo bangana nta ariko baje bangana. yego, hari benshi basize ubuzima bwabo hariya, n'abasigaye mu mutwe harimo akantu, yego, kameze nk'ihungabana. buriya bariya basubiyeyo bababwira ngo basubire ku rugamba bajyayo, ntibishoboka. ikindi bwana Sentama, yego, abasirikare Kisekedi asigaranye yego, nubwo bufasha bwaturuka mu bindi bihugu bitandukanye nka Afurika y'Epfo, ibyo bihugu bya SADC nk'uko mu nkuru z'ibihuha babivuga, yego, ariko umva icyabaho. nta musirikare wo muri Afurika y'Epfo, nta musirikare wo muri Tanzania, nta musirikare wo muri Malawi washobora kurwana intambara yo mw'iriya misozi intambara yerekejemo, yego, kuko barwaniraga mu bifaru, yego, kandi iriya misozi ya Sud Kivu ntaho ibifaru bizagenda, yego, kereka intambara yo muri Bukavu niho barwanisha izo modoka. yego, hariya muri za Rubera aho bari kugana iminuza yaho ihari n'imbarwa, imihanda yaho ihari n'imbarwa, yego, nujya no kureba urasanga mu ntambara zo muri Rubero ziheruka batarigeze barwanirayo birambuye, yego, baragumye igoma. yego, ubundi njye nababwira ngo niba bakeneye kwakira andi masomo nibaze, yego, nibaze biga andi masomo. ngira ngo ntibarusha amatuza babacanshuro, ntibarushaga kurashisha sniper babacanshuro zirambunda, kandi ntibabarushaga guhembwa menshi. yego, ubwo rero sinzi icyaba kibazanye atari ukwiyahura mugani wa buri ngoma. yego. Mushakamba urabona ko abo bacanshuro bo bagiye barira ko barimo n'amezi abiri nubwo nayo babonye ntacyo ameze nk'ayo basahuraga. arega nta muntu wo gukoma imbere intare usigaye muri Kongo, yego, ntawe rwose, abantu babimenye, nta uhasigaye, nta n'umwe. yego, twagana ku musozo. yego, twigire ku musozo w'inkuru yacu. yego, reka tugane ku musozo. Mushakamba, dushimire abari badukurikiye, turabashimiye cyane. tubibutse kandi abatarakora subscribe bakande subscribe, bakande like. Subscribe ikandwa rimwe gusa, like ikandwa rimwe kuri buri nkuru. bashobora no gukanda share kugira ngo inkuru bayisangize. wabonye umucancuro wavunitse barashe na urugendo ntabwo namubonye. ndaza kukaguha. yego, nubango agendanye isasu ry'intare.
ni impamba bamuhaye. Bashobora rero no gukanda subscribe, gukanda share, inkuru yacu bakaba bayisangiza inshuti zabo, ndetse bakatwandikira babinyujije ahanditse comment. Tubashimire rero, tubifurize cy'umunsi cyiza, Mushakamba General Sentama, mikoro ni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, barakoze abari badukurikiye aho bari hagiye hatandukanye. Imana ikomeze